Ito halalilang akilineo mo haulo koto nilireko ke mudimuarona lentatarona Yesus. Amen. Semuna arkena ka rut sibilitena arkena rele rsamai swaki mudimuarona. Kababang barunari akala kena ka rut sibilitu kampok khalerin sama ka rut sibilitena. Babang barunari kabarkenari Yesus. Babang barunar kabarkena kamunyakalo babang barunar kabarkena kadihapa tempa pelo Jehova reban kerot kita rita amuela nangkaru cibelete na hari bina Hosanna 124 atamelang Jehova limineleng haleluya na zote murorising mutateng cibelete. Masonolo ajopa akiabeolo na kajina puto Jingala sube datemulu bang jadi jang wanar datemulu tajinlena kweta mudu sebagian sakalo har kajima buganya Isaiah chapter 60 sumana mantuaring Soha Jerusalema ubone se
bane lesedi la hao le hlahile, kganya ya Jehova e o thabetse, hobane bona lefifi le kwahetse lefatshe, botsho bo apesitse ditjhaba, empa Jehova o tla o tjhabela. Kganya ya hae e bonahale hodimo ha hao, ditjhaba di tla tsamaya leseding la hao, marena a tle a kganye ka mahlasedi a hao, wena Jehova. Le rona jwale ka ditjhaba a re keng re be kganyeng ka mahlasedi a Jehova, a re ntse re tswela pele re ikatumetsa ho yena ka ho bina Hosanna 251, haufi le morena haufinyana. Isaiah kgaolong ya 40 o bua le rona ka mantswe a reng, bonang morena Jehova o tla ka matla, letsoho la hae le a busa, bonang o ya tla le moputso wa hae, le yona phetetso ya hae e mo eteletse pele, o tla alosa mohlape wa hae ka mokgwa wa modisa, o tla bokella dikonyana matsohong a hae, a di jare sefubeng sa hae, le tse anyisang a di suthetse sefubeng sa hae. Rona jwale ka dikonyana, Bebele e re hlalosetsa hoba Jehova o tla re atumetsa sefubeng sa hae. O re dumelang hoba ke Modimo wa rona ya tla re neyang pelonolo. Hosanna 259.
Jehova a re ne pelenolo, buse a thibulle ditsebe tsa rona, ho tseba ho bolella ba sitwang dipolelo tsa hao. Ke ka hoo Deuteronomia Moshe a bua le rona on Deuteronomy chapter 31 are be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God is with you. He will never leave you nor forsake you. Modimo wa rona a keke a re tlohela, bile a keke a re lebala. Ke ka hoo ha re dutseng re re hoja re sena wena Jehova moloki e motle. Hosanna 2:5-3.
nka bona jwang phomolo nka phema jwang bohala ba hao ha o ne o le siko ha tswela pele moprofeta Isaiah o re binelang Jehova sefela se setjha le tumise thoko tsa hae dipheletsong tsa lefatshe lona ba tsamayang hodimo a lewatle le lona dibupuwa tsohle tseo lona lona ditlheketlheke le ba ahileng ho tsona binelang Jehova sefela se setjha. CWM e re fela ha o rata o ka bona. Hosanna 156.
Jesu moloki e motle, tlosa o nna dibitsohle, banele a batho ba motshwenya, ha ba ka ke ba mosenya. A re tiiseng tumelo ya rona ho Modimo wa rona. I stand tall. I stand tall. Hosanna 3:10, ke sikilwe ke Jesu, ke ditswe ho yena. A re duleng fatshe. A re fumaneng kakaretso ya molao wa Jehova o tswa bukeng ya Mike. Kakaretso ya molao wa Jehova o tswa bukeng ya Mike, chapter 6. Mike chapter 6 verse 8. A re fumane yona e balea ka tsela le mokgwa ke ona. Wena motho, o tsebisitswe se le molemo, le seo Jehova a se batlang ho wena, ke hore o etse se lokileng, o rate bokgabane, le o tsamaya ka boikokobetso le Modimo wa hao. Wena motho, o tsebisitswe empa wa tswela pele wa etsa sebe, wa lahla o etsa bokgabane, ke ka hoo o dumelang ho ba dibediteng. Hosanna 1:14.
o ba tiisetsa ka mantswe a reng ke tla le lata dithabeng ke le phuthe mafatsheng otlhe ke tle ke busetse naheng ya heno ke tla le tshela ka metsi a hlwekileng hore le tle le ntlafale ke tla le ntlafatsa hore le tlhoke ditshila tsohle tse leng ho lona ke tla le neha pelo e ntjha ke kenye moya o motjha ka hare ho lona ke tla tlosa pele ya lejwe nameng ya lona ke le nehe pelo ya nama ke tla beha moya wa ka hare ho lona mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsa ka ke etse hore le boloke ditaelo tsa ka hore le di phethe Modimo wa rona wa re tiisetsa hore o tla re lata hohle mo re leng teng a tsebe hore hlwekisa ke ka ho nna le wena moratuwa ya halalelang o tshwanela ho ba re ikokobetse pele ho sefahleho sa hae hobane re kile ra hloka lerato ha re na lerato la ho rata bana beso ha re na lerato la ho rata baahisane ba rona ha re na lerato la ho rata basebetsi mmoho le rona ke ka o tshwanelang ho ba re ikopele tshwarelo Modimo wa rona hobane yena wa re tiisetsa ho ba o tla re lata dithabeng ka ho etsa boipolelo ba tumelo ya bokreste ka mantswe a reng ke dumetse ho Jehova Hosanna 238
Bontate dumelang. Bomme dumelang. Lekgotla dumela. Hi guys. Hi guys. How's it? It's cool. It's cold or cool. I don't know what's that. Una le motho thoko wena akere. Una le batho ba bedi ke a tseba ka kerekeng a batla. Ntlala le dikolobetso. Ha ba dule thoko ha batho ba ba. Batho ba yola ka bontate matlhare. Ke se ke ba lemohile le bontate bodibe ba anti batho. Ha ona tsietsi. Motho a thoko wena la ile setulo a go se botse. Potso e reng o kgomaretse mang wena motho. Dumelang bana ba ntate. Are dumedisana jwale o mmotse o ntse o ye o yena ya dutsing o re o kgomaretse mang. Dumelang bana ba ntate.
a ke a re fumana pina e matla ke tlo kopa ausi Mpho a tla tsamaye le nna ba ne nna le ntate Matlhare a re sa buisa tlo kopa ausi Mpho a tla tsamaye le nna ntate Matlhare wa tseba a etsagale eo Ao tlhaha sefefo mpate ka tlatsa hao Jehova re a thapelong Modimo ya halalelang Modimo ya re fang sethabelo sa borapedi dumela hoba ke wena Jehova Modimo wa Israele Modimo wa Jakobo ke ka ho re bitsang wena o seng wona Jehova wena ntata rona re ka matsatsi ohle Modimo wa rona a ko tlo re etelle pele morena wa ka tsebo re ruta hlweko Jehova o re rute botshepehi Modimo wa rona ha ko tlo re bone sele metsamaong ya rona Modimo ya halalelang ako re thuse o lekola mo re tsamayang teng o lekola puo tsa rona Modimo wa rona bane rata o ema lehlakoreng la hao rata o dula maotong a hao Modimo bane ha meleko e re potapotile morena ya halalelang re tsebe o tseba o matlafala ka lebitso la hao Modimo wa rona le hao le jwalo re a tseba re ba futsana tumelong Jehova ya halalelang
re a tseba re batho ba senang kelello tse lokileng Modimo wa rona. Re a dumela hoba metsamao ya rona Jehova a se kgahlang pelo ya hao, a se kgahlang mahlo a hao, empa hoseng mona re a o mema ke o tle o hleke dipelo tsa rona. E re lentswe la hao Modimo wa rona le tla balwang le tsebe ho jala ditholwana tse molemo, tseo ka tsona re tla tsebang ho ikokotlela Modimo wa rona. Ra tseba ho ba lentswe la hao ke seikokotlelo sa maphelo a rona ka Kriste Morena. Amen. Phetheo e halalelang tumelle ke boele ke o dumedise ka lebitso la molopolli wa rona e leng Jesu Christus. Amen. Brothers and sisters, allow me to greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ke nako eo ka yona ke boelang ke tla ho wena ke kopa hore ke etse bodutu bo seng ka sepe tsebeng ya hao. It is that time that we come before you so you can listen to the word. Ke a dumela o ba ke nako eo ya yona e leng mariga, We believe that it is the time of winter. mo re dumelang go ba bomankgadutswana le bona ba mathetse We letsatsing. believe that the lizards have also went to the sun. Le rona jwale ka bomankgaditswane ba tumelo And us, just like the lizards of faith, re tla ka hare ho tempele o tla o phoka moro wa lentswe la hao, come into the temple to get the word of God, e Modimo ya halalelang. the blessed God. A re ke re dumele ho ba rona batho Let us believe that we as people re be jwale ka bomankgontshepe ba dumelang ba nkang lentswe la will be Jehova. like people who believe and who will take the God's word. Ke ka hoo seng mona That is why this morning, ke kopang o be re be jwale ka diphokojwe tse kenang, let us be like foxes that are entering the temple. ba kenang ba na le dikgapa mahlong a They bona, enter with the tears in their eyes. ba fumanang tlhakolo ya dikeledi tsa bona. They find to be, their tears will be dried. Bukeng kampo lengolong la moprofeta, dikgapeng tsa moprofeta Jeremiah. From the book of Lamentations, Tla fumana lentswe la rona we find the scripture reading le sa foseng that is always right. dikgapeng tsa Jeremiah. The Lamentations, Kgaolo ke ya boraro. chapter 3, Tema ke ya 37 verses 37 fihla ka 41 to 41. ya e fumaneng ya ka re qotsetsa yona ka puo e sele ebe e mongwe e qotsa ka puo ya setho. E mongwe a ka re balela yona ka puo ya setho. O simpo. Ka Sesotho ke dillo tsa Jeremia kgaolo ya boraro re qala temaneng ya 37 e re ke mang ya ka bolelang taba e ka etsahalang ha morena a sa laele ntho tse molemo le tse mpe na ha di hlahe ka molomo wa mookamedi ya phahameng na motho ya phelang a ka itshena na motho ampe a ipelaetse ka sebe sa hae re batlisiseng metsamao ya rona re inahane re kgutlele ho Jehova a re emisetseng dipelo tsa rona le matsoho a rona ho Modimo mahodimong. Amen. Ya ka e balang ka the English version. Lamentation e teng ka hare ho Bebele ya hao.
Ya nang le tsebe a utlwe. The one who has ears can hear. This morning, congregation of the Lord, Hoseng hwa letsatsi lena phuthelwentle, we turn our minds and our re hearts tsepamisa maikutlo a rona to this profound passage that is doing the introspective of our life. temaneng ena e hlokolotsi e etsang hore re itlhatlhobisise ka hare ho rona. This book of Lamentation, we are going to base our sermon this morning Buka ena ya dillo tsa Jeremia eo re tlong ho dula ho yona kajeno, on the emphasis of the verse 40. re hatella temaneng ya 40. When it reads, it says, let us examine our ways and test them, and let us return to the Lord. This verse, when I look at it, Temana ena ha re shebisisa hantle, it calls us to go deeper into our own life, e batla rona re ke re tibe haholo maphelong a to rona. go and do self-introspection of our Re lives. ke re lo itlhatlhobisisa re shebisise maphelong It a wants rona. us to scrutinize our E lives. batla hore re hlatlhobisise maphelo a At rona. the end of the day, after we have done that, we need to do the test of the scrutiny Qetellong ha re se re entse ho re etse teko ya tlhatlhobo eo. and then go back to the Lord once we have done Re that. be se re kgutlela ho Ntate Modimo ha re se re Okay, entse that's jwalo. why I base my topic this Ke morning ka hoo moruti a behang temana ya hae ka saying, let us tlhatlhobong ena. examine our ways, the way we are living as human A re beings. ha ke re tlhatlhobisise ditsela tsa rona ka tsela eo re phelang This ka yona book re le of batho. Lamentation Buka ena ya dillo tsa is a Jeremia very emotional, traditional book ke buka e nngwe e kenyeletsang maikutlo that attribute to the prophet Jeremiah. a amahantsweng le moprofeta It is Jeremiah. not clear who wrote this book of Ha ya Lamentation, qaqa hantle hore na ebe ke mang ya e but the ngotseng. internal and the historical emphasis, Empa taba ya teng ke hore it shows that the writing and the style of this e writing, bontsha hore mongolo wa yona le tsela eo e ngotsweng it ka is yona Jeremiah himself who was writing the book. ke mokgwa o Jeremiah a neng a ngola ka And some yona. scholars are saying, Baithuti ba bang ba lentswe la Modimo ba when re Jeremiah was writing this book, ha Jeremia a na ngola buka ena he was with Borach. o ne a na le Borag. When they were weeping or what they have seen, or they were writing about what they have seen in Jerusalem. Ba ne ba ngola ka seo ba se boneng Jerusalema. If you understand the book or the topic itself, Lamentation, Ha ebe o utlwisisa hantle buka ena ya dillo tsa some people Jeremia. call it the weeping book of Jeremiah. Batho ba bang ba e bitsa hore ke dillo tsa When we Jeremia. go to chapter 1, verse 1, when it opens, Ha re ya kgaolong ya pele temaneng ya pele moo e bulang. it shows that indeed there is a cry E somewhere. bontsha hantle hore ka nnete ho na le sello nqeng e itseng. Bane e bua mantswe a reng o ne a Because ituletse. it is saying that he was just seated. O re o ituletse jwang o He's nnotshi. just seated alone Motseng o neng o tletse in the batho. city that was full of people. Motseng o neng o le moholo a ra ditjhaba The city that tsotlhe. was so big in all other cities. Baneng o fetohile mohlolohadi. But he has turned into a Bile e mong wa widow. mohlolohadi a ra He has ditjhaba. become one of the widows in that city. Fetohile jwang wena motse o neng o How has ruhile. it been turned like this, the city that was so rich? This word shows that Lentswe lena le bontsha hore the author of this book mongodi wa lentswe lena is talking about a nation or a village that is now o alone. bua ka motse o seng o le mong hona It jwale. shows that Jerusalem, there's nobody in E bontsha Jerusalem. hore Jerusalema ho ne ho sena motho. It shows us there was a lot of people in Jerusalem, but today there's E nothing. bontsha hore pele ho moo ho no na le batho ba bangata Jerusalema And empa that kajeno is ha ba sa why leyo. chapter Ke 3, ka hoo kgalo ya boraro it confirms the weeping of Jeremiah. tiiseletsa taba ya ho lla ha Jeremia. When you go to verse 48, Ha o ya kgaolong temaneng ya 48, bua mantswe a reng, it reads thus. leihlo la ka le tsholla dinoka tsa metsi ka baka la tshwenyeho ya moradi wa setjhaba sa ka. That shows that there are tears that are coming out of Jerusalem. Seo se ne se bontsha hore ho no na le dikgapha kapa dikeledi tse ne di tswa ka hare ho motse There wa are tears that Jerusalema. are coming from Jerusalem itself. Ho no na le dikgapha tse tswang ka hare ho Jerusalema. But what ka is the boyona. problem? What caused those tears? Empa bothata ke eng se entseng hore ho If be you le look at dikgapha this tseo? book of Jeremiah, or when they write about Ha Jeremiah, o shebisisa lengolo lena la it Jeremia le shows that mongolo wa it's a sona. poetic book. Empa e bontsha hore ke la
la dithotokiso. The poetic that is doing the lamentation about the destruction of the city of Le Jerusalem. bontsha hore ke la dithotokiso tse entsweng ka lebaka la dillo tse bileng teng ka dikgohlano And tse that teng destruction Jerusalem. happened around BC, 586 BC. Ditshitiso tseo di bile teng ka nako eo moruti a sa e It was boletse. done by the Babylon Empire. Di ne di entswe ke mebuso ya Babilona. And this catastrophe of destroying Ene Jerusalem, bothata bona bo bokana ba ho qhalanya Jerusalema. it marked the end of Israel. E etsahetse hore ho be le pheletso ya It marks the Israele. end of the fall of Jerusalem. Ya ba pheletso ya And at the Jerusalema. end of the day, they were taken into exile. Qetello ya ba lehiswa. But why were they taken into exile? Empa hobaneng ba ne ba balehisitswe? It is because of the sins that they've committed. Ka lebaka la dibi tseo ba neng ba di And it's entse God's bona. rebellion, because they were rebellious to God. Hobaneng ba neng ba kgutlela ho Modimo ba batla ho ba against Modimo. And that was marking the end of the kingdom of Judah Seo se ne se entse pheletso ya Juda. by the Babylons who made this ending of Ka Jerusalem. Babilona e leng bona ba entseng pheletso ena ya That is Jerusalem. why this book of Lamentation, Ke ka hoo lengolo lena la dillo. it shows the reflection of the people of it shows the reflection of the Jewish people in Israel, Le in bontsha- Jerusalem. Le bontsha dintho tsa batho ba Majuda ka mo Israele. Chapter 3 is a very deep interrogative of a personation of Israel, Kgaolo ya boraro ke e tibileng haholo e bontsha botebo ba Israele. because it talks about the suffering, Hobane e bua ka tshotlakako. talks about the despair of E Jerusalem. bontsha ka the way ba sotlehileng ka teng. But at the end of the day, Qetellong ya the letsatsi, author is talking about a hope, mongodi o bua ka tshepo. the hope that is in verse 4, Tshepo that says that we fetisitsweng. must examine our ways. E bolelang hore re tlameha ho hlahlobisisa We must ditsela tsa examine rona. our Re ways hlahlobisise ditsela tsa and rona. test them. Re tle re di behe Once we have tekong. tested them, it says we must go back to the Ha se Lord. re di behile tekong, re tlameha ho kgutlela ho Modimo. Now, when you look at this Ha o se verse, shebisisa temana ena. the passage itself, when it talks about examining our ways, Temana ena ha e bua ka ho it's a call of ditsela tsa rona. self-examination. Ke eo e re biletsang ho hlahlobisisa ditsela tsa rona. It's a call of saying, go deeper into doing the examination of how you live as a human E re being. biletsa hore re ke re kenelle haholo re tebe hore na o itjhebe hore Look na o at your phela jwang. behavior. O shebe tsela eo o itshwarang ka Scrutinize yona. your O attitudes. hlahlobisise maikaelelo a Scrutinize hao. our O lives. hlahlobisise le It's a maphelo a call to rona. scrutinize our Ke action. hore re hlahlobisise le diketso tsa And it's a rona. call to scrutinize and our motivation, our motives in this Re world. hlahlobisise le ditsela tsa rona hore na re ikalletse eng. But this process of scrutiny, Empa tseleng ena ya ho ihlahlobisisa it requires us to be honest and e courageous. hloka hore re be nnete, re tsebe hore re be At le the end of the day, hlahlobisiso. also, we need to acknowledge our failures and shortcomings. Qetellong ya diqetello re tlameha ho dumela moo re fositseng teng. That is why I'm saying we need to be honest with Ke ka hoo ourselves moruti a reng re tlameha hore re be le tshepo, re be le and nnete. stay within the path of our God, Lord. Re dule ditseleng tsa Ntate Modimo. In doing so, we will be reflecting on how do we make or to stay in the path of our God. Ha re etsa jwalo re tla re be re jwentsha hore na ke ka tsela efeng e re tlo dulang ditseleng tsa Ntate We Modimo. need to take time to consider the consequences of our Re lives, tlameha ho nka nako hore re hlahlobisise re be re bone hore na the ditlamorao consequences tsa of tsona e our tlo ba eng. actions and our attitudes. Ditlamorao tsa diketso tsa rona hore na e tlo ba difeng. In so doing, we will be trying to align ourselves with our God, Lord, Ka ho etsa jwalo re tla be re ikamahanya le Modimo wa and to stay rona. within the standards and the laws of our God. Re dula ka hare ho maemo a Modimo wa rona. We need to understand that God has given us the scriptures and the ways in which we need to live Re in. tlameha re utlwisise hore Ntate Modimo o re file lentswe la hae e leng lona le re hlalosetsang But hore what re does the, tlameha ho phela test, the jwang. passage means when it says we need to test our ways? Empa temana ena e bolela eng ha e re re tlameha ho beha tekong ditsela tsa rona. Talks about scrutinizing our own ways that we have E chosen. bua hore re tlameha ho hlahlobisisa ditsela tsa rona tseo re ikgethetseng tsona. We measure them against the word of God. Re di measure against the lentswe la Ntate Modimo. Determine whether what we are doing is still what God likes or what
pleases God. re shebe hore na tseo re di etsang na ebe ke tsona tseo modimo a di ratang What na we are tse mo doing, is kgahlisang. it of the integrity and the righteousness according to the God's rules and wishes? na ebe tseo re di etsang ke tsa toka ya modimo na ke tsona tse phethahatsang ka tsela eo Because a there lakatsang ka are, teng na. there are scriptures that have validated how we need to live with Ho God. na le mantswe a mang a netefatsang ka tsela eo re tlamehang ho phela ka tlase ho The Ntate passage Modimo. needs us to validate our ways of life. Temana ena e batla e hlahlobisise ditsela tsa rona. It calls us E re bitsa hore to allow God to come into our lives and measure the way we are living with God. e re bitsa hore re dumelle Ntate Modimo hore a tle ka hare ho maphelo a rona re Once shebe we rona have re phela tested our jwang. ways, once we have scrutinized our ways, once we know that what we are doing probably is the right thing, Ha re se re beile tekong ditsela tsa rona, ha re se re itlhakodisisitse, re se re bona hore tseo re di etsang ke tsona tse the lokileng. passage says that then we need to return back to the Lentswe Lord. le re ebe jwale re kgutlela ho Ntate Modimo. Well, how do we return to the Lord? Because we don't see this Re God. kgutlela jwang ho Ntate Modimo eo re sa mmoneng? By repentance, we returning back to the Lord. Hore re fetohe ditseleng tsa rona, re tle re kgutlele ho yena. We need to repent from our actions that we are living, or the wrong things that we are living on Re today. tlameha ho fetoha, re tlohelletse mpe tseo re di etsang. You need to have a conscious decision that I'm now changing because I'm repenting and I'm taking God as my Lord and Re Savior. tlameha ho nka diqeto tse tibileng, o be o ipolelle hore jwale ke nka Jesu Kriste jwalo ka mopholosi We wa need to bophelo turn ba ka. away from our sins that we are used to do Re tlohe re furalle dibe tsa rona tseo re neng re and di start etsa. having the relationship with our own God. Re qale ho ba le dikamano le Modimo wa rona. In order for us to have the relationship with God, we need to confess for our sins Hore re be le dikamano le Ntate Modimo, re tlameha ho ipolela dibe tsa and rona. ask for forgiveness from our Lord. Ebe re kope tshwarelo ho Modimo wa rona. And we make commitment to the Lord that we are going to change. Re etse tiisetso ho Ntate Modimo hore re tlo When we do fetoha. commitment to the Lord, it means we are